أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdim, šukuri, čera sama mali gospodare Allahe Azza wa Jelle, estvoritele jaračija, kataro havajahe me kuvemu dua svisi maškaral, o stvoriteli jaračija koja je mamin stvorija, i kodinu putija, i metunka imani ko kalbinu glav. Hamdile čera kubare blagodatija kolava menedija. As-salavatim selami bičalađi kamaru mango pejgamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Esiri familija ehli bejti, leseram Allah ashabija. Salam šakova kad trudinem pe o piro životu ki praksa kanen o Kur'animo suneti džiko jevmolu qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halal kodim. Allah eseri zeneja, znači Islam ko tefsiri trebam dušovtu ajeti katari suratul al-Baqara. Ajeti ko to Allah azza wa jalla kavačeri فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هو الله عز وجل كوايتي أما الشيطان أولين كجناه تشيا هم سبب بلسته I kaldehine tarodova sohlasine. I kaldeta rodovahine ano sosine. Znači kaldi nekaj kataro dženeti sebe prikoriste sine. وَقُلْ نَهْبِطُوا. Znači puno Allah azza wa jalla nastavi. Amen vakergam hulena katisi. Hulen. Pe hulen kataro dženeti. Hem je kjaverenge dušmanja kaoven džiko je kodredimo vakti. Ki puv tumaro veshiba kaovel, nek vakti katar tumaro uživide. Znači kad te Allah azza wa jalla, bazen pa neku ti pomini وَقُلْ نَهْبِطُوا. Hema bema kergam hulen, te hulen taro dženeti. Ma kva si kavija men gerpalem, tirila men koje kajete angval su kergam, si kavi kaj o Ademe alaihi salam, havahine ko dženeti kataro večnost. Či pravo dženeti, najnodova dženeti sad nekova kergja dženeti ki puf. Ili pa ne samo dženeti privremeno, nego dva ne dženeti taro večnost. So Allah je bila, وَقُلْ نَهْبِطُوا, a mema kergjam huli. Te huljel znači kataro dženeti. A te oveni ne već ki puf, kod ova dženeti, sad su di savjeta neko dova mišljenje, onda ne bi ovel potreba ova te huljen. Znači, huljena pita ne već so. I puftele, pa kajtano panda je dokaz, kaj o Ademe alaihi salam u stvari ne soro bešiba, od van buno bešiba i ne, ko pravo dženeti. وَأَزَلَّهُمَا شَيْطَانُ وَأَزَلَّهُمَا شَيْطَانُ عَنْهَا. Tomu Allah, amo šeitani olem kod junari činja. Islamska linija kad te islemi ihtilaf ulavena pe, samo da ovo šeitani činjako bjunahi Ademe, ali i salam ne beseroli, ja je Hava. Sad po samo način. U Ibn Abbas, Ibn Mesud, vačerena kaj od ovahi ne direktno. Direktno o šeitani ne odote, nenge vakergja. Hema kava dena sar dokaz je kaver kuransko ajeti, odva so olenko gjunahi činjafno, ovi ne ote direktno hemlenje angolende vakergja. Te hanka tamo dova kaže. Ama sar dokaz idena وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ نَاصِحِينَ. Hemo vlenge soblidija o šeitani, da me sem havake, me yum tumaron čačutno nasihačija, da me yum čačutno tumaro savjetnikom, men iskreno savjeti dao. A tarakva je ti haloape, kaj od ova lengor šeitani so čibaja da me hava, ko gyunahi ne bud pašek.
Se same coneka se šajte del ne samo nasihati, ako na ne paše nego i tamo dur. Pa bi kakva slučaj odnosimi pe, te do šeitanju neko junahi čilja, o ademije nahava, ta rokašte han, ovo te prisutno i ne direktno vačerđa. Jer naši neko neka se te del nasihati, a ovo ne te prisutno nego nađena kota. Ako neko ova pučiva, dobro, sad onda direktno o šeitani len kog junahi čilja, che domnule le anghiedera ca pominghia i caldoine tarogeneti fardimo neri pauso binghia e sejda te cerela de mese Allah ima kergale se fine che ragim tu naleti sian iclo tarogeneti e a ne că puciva dobro ako već caldoine tarogeneti saršaja znači te del direktno te cerela de nema ava direktno te vakelenge mo te prisutno te ove di saveva cerena o šeitani kuđa, ko dženeti prekalo sap. Ama o sap, puna pegani sinesa nigdeva. Pa o šeitani puna saje hajvanen soj sidemek, sad sa o eke hajvane zamolingja, olen car te služini pe prekalo lende ko dženeti teđa. Ama puna sao hajvanja od bingene. Osim penela pe o sap, prihvatija, demek o sap, o šeitani te kruel, lake ko mui, e magari demek te na kavle, ko dženeti te džavu. Pa kada kuđa neli prekalo sap, o šeitani Andrej ko dženeti, počmija, e ademese vesvese te čilel. A kada mu spija, znači ova vesvesele se te čilel, tega niđe vođi okva kaš, koja naredinjao Allah, ja da me se paše te navel, ona lelan lestar od dva plodi, katar od dva zabranimo kaš, emanjane ti hava. Pa je hava od dva hala. A palo svoje hala, oj dingja, znači ja da me se te hal, ema tergjava le se eke pladik me halu, emreke ništa nasile, nare problemi deme, probinem todo. Pa tega nemo ademi hala. Pa kada od dva hala o ademi, ne li si kap dine lenge relađutle tana. Pa palo dovapno o ademi kuja Andreja no dva kašto sine. Andreja neste kuja te garavipe. Se repisi kaldine lenge relađutle tana. Pa deme ko Allah herkanaka te pučla o adem kaj sijan. Pa adem vaker ja Rabbi eke katrinu. So ide. Znači Allah pučeva demek sulo kaj ga radina. Tega no adem ire ja puna ja Rab me tutar lađava ne. Se prepi kaj si kaldino li se relađu betana. A tega no Allah ide se vačerđa lađa huli iklov demek kipu huli kipu katalu dženeti. Hem tega ni osap u loker dona leti hem lesere pre hine poucime și de napala Andre ano vođi, znači cidime soj pe ine sare deva, sare kamila ine znači vakere prela, palo su aka vaker ja, demek švercija, ku šajgat izrazinaven, a demek o dženeti, emo ademi greșim, ja tega ni Allah i naredia, a deme se taro dženeti te hulel, sa pe isto znači naleti ker ja, hem kazdinjademe koji ke sa po način oprela kere Andrejkovo džibhunje. Hem akerganenge o Allahi, a ja, tumenje kjaverenge dušmanja kaore. Ko mislinipe, o sap hem o manuš. Pa se vepe od ova, pa Ivamira Islam na nadini, o sap te mudaripe. A kaja priča, ka nas ošunjam, ka je Adem ali Islam o šeitani kuja ko dženeti prekalo o sap, a kvajtano priča avela katalo ben Israel. Ma kaja priča je tani u stvari batil, neispravno. Su se neispravno. Zamisli na kja situacija, o Allahina džanela, kao šeitani kakvo prekalo sap ko dženeti, ili pa o Ademi garanipe, a Allah na džanel kao Ademi pa pučeva o Adem kaj sijan. A kvajtano suprotno okolece su amen veruina.
Ma kva je tamo lošno mišljenje katara maru gospodari. Klape o Allahi listo naperela ti dunja kataro kaš. A ovdje na džanel baš je od ova. Ali ti pa jesi di so šuko ili pa nešto taze kovođije puvjakoro a prvo Allah je od ova te na džanel. Na ne puti koja je tamo šuki ili pa taze, a garantula Andreja ni puv. Andrej kovođije puvjako, Allah te na ne leđan ni pa kataro od ova. Pa kaj je tam je priča, batil, neistina. Ema šti znači te prihvatim. No šeitani, kad te koristini pravalem, ema duše siri slabo tačka, uvijek od ovo. Šeitani je gar napadine manuše. Naprimjer, čorole, o šeitani džavale se prekalo, alovale se katani strana, barvani pasiri, katani strana je dinare siri. Pa perevali su rošero, čivali se vesvese, neli, kvankernes. Te kevjana kavaka zaradine bud bare parne, a od ova su ovka kjero, dalje harami dinara kaljeva uloga. Znači, u šeitana aveli se katarudija strana, čorole manušesi. Manuš koja je tamo te prana svalo, pa loja vera manušnja, te gano šeitani, aveli se kateri strana, džulengiri. Magyaro šeitani sarsavo je kese amenda, a vela te penaka tarodija strana soja menge so slabo tačka. Le se uvek vačeraja, ne bi. Ma te ovea dobor bud sigurno anotute, kaj tu ja nek zoralo muslimani, em šaj demek te izdržine, ko iskušenje te napere, em su najgore, ma probin tut, ko testi te činem ti spitine tut, se sine bud pobude abidija i tane manuša kola pobuteri badeta na esa zauđeli čelđem pobožna sine, hem pođane sine, ama ako iskušenje soko testi pele. So šeitani pravale, oni sile bud baroje dvari, oni sile bud iskustvo. Na primjer, manuš ki dunja bavini pe nesave bučaja saranda pinda beš, tamo? I onda men su ovačerali se. A ovko doja putitano, ovtano ekspert. Ovko doja putitano ekspert. I onda zamislim onda, savojtano eksperti o šeitani, katar o početko, katar akava dunjaluko pasađijati. Manuša gdje bavini pe samo je kabuča, trijana sarana bešem, penale sa ovtano eksperti kodo. Ali se onda samo eksperti tano o šeitani, ki piri puti koja ovčerela, ando sam počinjalo dunjaluku pa džijam dile. A eksperti tamo kaj? Manušenka tamo pravo drumo te durjani te cidel. Ali se penaja ma ispitim, ma probim, ma čitut ko testi, teori mani te dikete ne kobori, se ka našalem ka pogrešine. Pa je tamo bud bitno te džan. A ne savja učenjakija ili alimijava kerena pa na negja. Ova o šeitani na kudja amosap, niti po šeitani kudja andreko dženeti se ofrdimo ne starine, nego penela ovo dova duraldan kerja. Znači avrijalo dženeti, čija šubhe avrijalo dženeti. Se o šeitani, nedi Allah kordostoja hadisi, kaj pirela, emanuše se retrupeja sa su pirela hemđala ko? Orate manuše so. So šeitani tamo kujeli zoralo kupire vesvese. Eme manuše se uvek so došaktin. Avela tuke ideje čila tuke ki godi taloj komperla tuke nešto tečere. Ja. I onda manuša pa dobro da same ponovno šeitani nedi pirela deme kataro trupi saro raco pirela. Pa ne se ti navodu. Da vam što se tine? Osetineli tu tilo raco pjerela tuta. Osetineli to bubrego sad pjerela buti. Na osetinea. Pa znači, ne morate značini samo manuso na osetini, kaj na ne odova. Ne morate značini kaj mora sato osetine, pa deme kodovate odova. Pa pjerela pe kaj osap pravaljen hine sluga izmečari, a deme se ko dženeti. Pa ke da
proneveria ili izneveria EADM, kodova so dozvoljaje oeblisite kol prekalulate ko džemeti, na sebe piodova baro dušmanuko ulomaška romanuš hemosap. Hem naredimo i tamo emanušese, te mu dare sape, pa makar neliko ih hranija te uvel. A međera kaj zabrani moje emanušese, inače te kerele sa je buča, kada ih hranija i tane uproleste. Jesi li ih hramska zabrane? A na klape, kod ja mera si, znači kada emanuš čak koji hranija i tano, a kela sape, znači dozvolimo je se te udari na neđu dari. Ali onako je hadisi katore Ibn Mes'ud, kao sva sama kedja gjare, mudarene sa pensa, ako darala katar lengiri osveta, demek kao sap lenge ka irani, ovdemek na pripadini amen deneri. Hem kjaver predaje ova gjaro, ne svoja sam kavakeri, kaj o sapahem o škorpije, te mudarempe, pa tamam o manuš da ko namazite ovo. Znači, kod dinea dok te škorpija ja sap, ma hema koji nam ko namazi, ono sva sama redinja odmah te mudarempe. Hema ulako hadisi ko imam Buharim, imam Muslim, kao sva sama kedja, te mudarempe o sapa, kola uprav pirodumo i silen duj parne crte. Znači, duj parne crte upravo dumo, sad ke sapen, ono sva sama redija posebno te mudarempe. Se bepeja pno nasapa, su i sinem duj parne belegije i crte upravo dumo, hla on šaj, manušete korjaren, manuškovalen direktno koja čadikel, manušnik koja je tani dologen de kavni maksumete frdel. Ili angleder ovakti ore trebijano. Sad ki vrsta sapta nejakija. I si znači savke sapa, dok dikja late direktno, a mlake reakja, šaj korotea čove, a manušnika je tani dologende, te bijanje maksume angleder ovakti ili pa je maksume te frdel. A kja naredba te mudaren po sapa, ta ne sebepea kao sapa, te pena kerena zarare im šteta ima mušesi. Hem efitra i priroda ima mušesi ili tani te daral kataro sapneni. A i si hadisi taro Ebu Sa'in, ovi ne manuš su araki Hisham ibn Zubeire. Pa kere agjare Ebu Sa'in, kla uvijek dive ko Ebu Sa'id el-Hudri. Ebu Sa'id el-Hudri tamo je tamo penđarde ashabija. A ovi ne kildini na namazi. Me alunki este, a ovko namazi. La me kudju, beşluk, ema džikeravali te završini pire namazera. Pa je čoša pnela dok bešava, koje kata očošja bjave, oker, o plafoni, šunava ne samo mrtiva. Pa pnela u štim ljum te dikav sojodova, koje pnela suka dikav sap. Pa le ljum pnela po džinđum te lapte astarati su te mudaram. Tega ni Ebu Sa'id el-Hudri i šaretea si kav djamange, katoro namazi do planini, te bešava. Sa petena zadina. Pa kada završio namazi, pa kada djamange pnela o Ebu Sa'in pnela. Amen sjamne ko hendek, a amen carinejek terno, samo su ženi savili. Pa ne se pno pegamberi dija izuni dozvola, dive se, te džal znači zjaretite kero pire Hanuman. Pa puno pegamberi aj sam bičalgjade je dive, te džal ki pire Hanuman, slobodno neli, ama puno dingjade kople, oda so posavi peneni. Pa kad gade salja kavapuja, se me darava tuke, tamo begu kurezi se, tega ni gencari neko problemija, tega napadidente na mudaren. Acum cavater nu le dau doar cople sodiale pe la mea sera, em podia ca o cere te fula ni medin. Che da lo fula di cere di chela pire romia anglau kudara ko kerbe shela che da di chao doa puna odma vas dingja odwa e kopla de meka. Ava romi puna chagale, puna ashpuhari, na elišto nego puna Andrei ko kebi sjavim puna e baro sap.
ale lao cuia Andrei, so ca di chel până barosa pachiardo ki postela. Până vas dingeau doa complesul inele, o să posai pele anele, posagea essa pe maghiar lea vreali kilo. Încă di kilo vrealo lea, până za potingheale, posagheale extra, cozidul di cocaș ne-ndengheale. Până o sap că doa momenti, pachiar di olese chimen, în dargheale. În voa nagiaion pe co poandu al mulă. O sapilio nagiaion pe co mulă. Che da shuyo ashabi akava, ale co peigambere, vai arsulova până chiar doua, wallahi demekte kerele palinci dona pe altirani, se manglele, sine vut manglo. Ori sa sama che gare se, keren doua tumara malesă, doaitan. La Medina isi e gini. O prihvatio islami. Kad ono stvar sama će nekla lafija. Pa u sudistija prekva slučaj. Znači, Medina isi džinja koja prihvatio islami. Pa ke da neko tu mendar dikela nešto aga, to je dikela sapej Nikola, kla neka trindroma rodeu esa pestan, taro ker tiklo lavrijal. Pa ako nam andea tiklo, kuma tega ni udare. Tega ni udare. Pa u sapaitane, ki osnova opasna, a ova klan ki predaja Gjava Keri prekletane na ne hadisi, nego lafija tari Aisha radijallahu ta'ala anha, jer mi pejgamberi siri. Ona je Aisha mudarga džine. O džin pretvori salo ko nešto, pa je Aisha mudargali. A pa su mudargali, ko su nodiklja, sam u stvari mudarga džine muslimane. Pa kerga demek me mudargule sebepea so kuela koromnja peygambere serali selam bizu izuni, bizi dozvol. Pa kerdo sinela keto, ako su nokera alafi. Znači, pa su mudarga džine, ko su nodi kela sa mudarga u stvari muslimane džine. Vla, dobro je mudargune sebepea kaj kuela koromnja peygambere sere bizu izuni. Pa sinela kela kerdo până octute na cugia, o simpla că țiane uravdi demek propistocoa tegani cugia. A tegani ori că nu știm dita rosoiva plana rediate dău pe deșuduia de dirihenia, em necobor robia oslobodia sa demek tot cupini pe Qatar odova. Ea de când chela pe lafi Qatar clasa pa, a cla kerutne sa pa ulema cijeli ihtilafi ulavena pe da li je kalaitano samo važini baš o sapa Medina, to za kala slučaja gde se lijepe Medina, ili tano akva uopšteno kod celokova. Pa je koledarova čerena kaja kava odnosini pe samo upravo sapa Medina. Znači o sap, kada kulema ušesa loker, borđitano manuš, trindromate pučel, ovt avriantiklov, a palo dva kona i krivo tega ni lete mu dalo. Da li ako odnosi pe samo Medina, ili pa ko sa othana. Pa je tamo je mišljenje. Ali pa su je tamo poispravno mišljenje, kaj kao važini ko se koja je tam, na samo Medina. Emisija min pa i buti, islamska linija palem, maška peste te tena i silem diskusija, sar valani te rodeu pe sa pestar tamo kerti klopke, da desini pe kene sa esa pesmučke. Znači, sar valani te rodeu pe, hem kobor vakti valani te džal, te ađikeri pe osap te džal. Da li tamo dosta doma mušteva čeri, je drom, ki predaja, neli, je predaje si da čak pope, trindire te moline sa pe avre altiklove. A ti aver predaja pope samo trindroma. Znači, razlika je si. Hem, isto se în discuția mașcar peste so alanima nu știu ce negde dela pe sar primeri si sar predaje pe esa pese te la kjeri pe demek dava tu sovli ko ugovor ko alenan kataru Nuh alayhi salam hem ugovor ko alenan kataru Suleiman kaj tame primeri ili demek esa pese gjar te la kjeri pe
Da, tu sobi ko ugovor ko alelan kataro Nur, hem kataro Sulejmani a.s. taro miro ker avli al titlove. A kalestar isek hadise malo tamo bud slabo. Hadisi ko akerala lafiti tema, sad možete postupini ke da ko kera raki sa pe, sad su te lakeri, pa usap titlov. Amo dva hadisi tamo slabo, daif, ama esjamen praksa ko ashabija. Sa on postupije, so donesta on na kerge. Ama tamo pegamberi na ništa, znači potvrdimo, sad vareno naučite vakeri, nego upasuje vaker doj pegamberesta, tamo samo te vakeri pesan peste, tiklo labrija. Dobro, naravno, kao lažini, ovak tija mena deko lažini, tamo redko te desini penile osap, te kulan deko ker, za razlika kod dva vakti angleder, kada lengere keraj ne sad kada klape od tiga šajate ripini u pravu krovi, a do krovi te ko znači Andrej. Abdija nege palo sa. Ama kako mi na sebe pe, ama nušte šukarite džanel o propisa kalesoro. Znači, ako desimi pe po naudori, o i taraki, znači ona nušte džanel, sad te postupini. Pa ta rusuliti tamo dole se prapo manuške da džavate sovelu, postela period tanka e casolot te dicheu hemolete tresinale. Caetano se provo. Su manușta în janela so alo te achol te pașloli te Caetano sunete lusoare sam svakora ket pașloia te diche postela hem ti răvastea te tresine pe ando șeran ando iastuco sagite necai te preresena che da prujinea. Caetano sunete pe gandrestar ali sratu ossalam. Așa te desini pe neri manușe se lecada și ai ca de quatti te già negde muslimanența tu primi ca negde a primero te planini ța fapo cu planini cu șume tu ne savi te pena coai și te sunt chiar vreau te sove cu ne savi șatorie em și ai tu primi ca suneti te anechi praxa sau suneti te dorese să pe Andrei trindovate molinele ale articolului. Ako manuš practic bine e sunetico po životu, prema kovelo kolenda, sar prema Imam Ahmed, ovijek direkt prema čerđa hijjama. Hemičijal kole manuše su čerla hijjama te platines. Kada pušlelja kalesta, prema isi hadisi kao pejgambera je sam pao su čerđa hijjama, hijjama manuše te platinese. Ema kajtano hadisi prema palokova mena kerjum, sinema kefite kerame dok jidosiyun. Demek Ramazan dunya tena kav temerav ai si hadisi palokova mena kerjum ili ki praksa na andum. Ai ulema makera galfa nek drom te postupineli putite kere paloek hadisi kla tuka na čuine tucar taro ehlul hadis tu irano sledbeniko odolea hadisesoro fa makar nek drom nek hadisi otiro životo ki praksa te ane. Dobro, nema za kritika čuva inša Allah. Kvajeti na ne završimo. Kvajeti znači aj završimo. Kad nastavina na Ameriku, kad završina kvajeti čiko kraja, MK dža dalje panda je kajeti poteri. Ove se aspektu sabari, Allah za uđelje te doktumen svakoj kairi, sulagim katar tumarovati, emarine ratkate, zajedno te družiname. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.